Kubor nakaslem jong unong san hima. Hawa kidukot jong kaseng hinyo trap achek national movement kidang yaki bandawa nak sorkar ban penorlong no yakimat badan kam jong kejala bat ban penorlong no yakajingdawa jong kinong hikai unong aiktien ka fastom usamla mebon lingdo ulawan ban yakandu ikinong yalam kaseng bat kentu yaki ban om yaki nakabenta jong ki namar ka cabinet kadang yat hapo sekretariat Kabawi ka mga kajuan kami hame ibu ka balengkong ka ba yuan kerja na kinong hikai Gilawar kerpat ini bakalan sa kabinet ang bay nagalang domino minalong disiplin ano si matalang kinong hikai ano ipun bat kijimat hindua kijong yun kung ka ILP kabanya at matalang kamabos na kasokar dan semala berpenulong hadu mentah isu sama to kaba hadu mentah impat idak kaya kasokar ganle kabarar isu niyo iba kamat hindua kijong matalang sambo tulis Harangin siya melayo. Bat hagapay bat kajing kam sajam lagi kun samla. Jong kari gabit ke jongi. Yang iba ka sorkar kam samale itu mentah. Ban penrung ya ka din sasi bat tin karo. Aga kernit ka bapra. Ngiwan ya kita gimat jing dawa. Henre yang ne kilawan kino hikai. Da ka ba request yong ba kadon ka kabinet meeting ban ya penbaik terpang. Na kabenta ka kam di hikai ini burom ya kata bat lada ke sorkar kamai ya kadagarai ban penbaik no ya katulop jong kino hikai ingin syong hangne rengkat bat kino hikai kata kadai kabangi penmi na kala sen kabangim kwa syu ba kino hikai ba ik kidongi gentia asurok harentia sengken pamen dagasni waktu na kuno kami nagasentuh dong CM Baun penbaik no ya kena kakam kabasa jong kino hikai baye ki jongi kata kadai kabah kemat kabang ibu leng bakaseng HDM ni asolerai ba ka jela ka jongi